Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Kajingkala hakasan himasima, hakani kejela Meghalaya, kat nang mi kisngi, kiyaja kajingkala, bat hausnam araja katpra, kamtam hapo Khasils Autonomous District Council, kajinge Pynshngain kejurba. Dang haka arp sautrik mentau benai no pra araja katpra, hakaba kibabon nangi lese kidang don hapdang kejing rehamen Syiem hakaba penkre ya ke Christmas Henry ke Syiem jong wei ni kiriusan perthai kejela kala krengi kinong pathai kubor ban be ya ke kam ban lum kubor uba Pynshngain Syiem unong Seng ya ke Seng san perthai house number la shua ke election MLA kata ke Seng People's Democratic Front watla udai unong Seng jong ni ke Seng Henry haka arp sautrek ula pun bana perthai ba onmi no nakani ke Seng ke ba ula Seng hi damau Kay kadaw halor kani karajong uban mino na kaseng People's Democratic Front. Tungin ngap hi na uba Pynshngain Syiem. Ngatai bi baru giatip lut. Hakapor bangadang don ha Kongres. Hadon bangadon ka konflik haki isu kat bai Chief Minister Dr. Mukul. Ngalaban form ya ka new party. Tu kapor nomor ba ngampat long ban Syiem ya ka kam president. Ngan haban ai to somebody na kebentaban head kumu presiden yo party. Nama satu pola dengan Syiem presiden ngalaban syau disqualify haka tensidilt. Te hadin ke election ke bahangina ele aja ka pra mo last election. Hadin pengalarem ke election mau sentam. Nga wala ngarem bro nga sukumen aku kaliang bangayo sangut ki electedembeli gitu. Te ka parti ke badang sedang banyo sangut kala di kawi ka achievement. Tendai Namar buhrem nong elam. Namar bang kambat di kapus presiden. Kisim pen banda kumpai. Ban kiar ban sideline nawi nong elam. Kum nong elam ngaung lakum nong mutongan Asia. Namar ngamdi ban long in hori. Tenrei kisdang pau gedak. Laga long hapo council. Laga long haki meeting important party meetings. Kumapo nong stoin kumapo kliriat menangani ngai shui akut kubor kat unong elam balapan berai tiket jongki kertong MDC ngai bagi don senong krem sepo mau plang mau ngap mangtei kane ka penlong yang aba ngan haban perkara arsin Henry aji siang aku ban Aisha ke parti ke penglatri sitom bro kata tengah haban mino bad kajing mino ajunga kam ta doi ya nak ro daw le ji sang aku ban payasa hende ngasutu bangan haban gampar ku ban give up ya ka politik karier ke jonga tedar ngasong hang ni kat ka parti ke mengasang ucaman juga parti tang namar bangamsim ke kam presiden naman ta convenience lang yung balokot ban fisim ke bu ya ita ngasu kami hab te kam pasti ban haban mi no nomor dahang ni kim don kami ka service jonga ngahaban don hakan ko parti ba ki don kami ka service jonga kata di intention ke jonga dia tahu ngila resign kum tu mende bang resign mengaru ngila dissolve ya ka mau senam PDF jurnal committee dengan thai piti uba albin ke saukmi tu bang projek berkata na PDF ru ula don lang bat nga nyaban decide lang sino ban late ti hadu mentang impat decide sino ban late ngin pait ngathai by first week ngathai ngin long clear bat kanu ke parti ngin don lada ki parti ke don kami ke service jonga Renal lagi don kami ke service jonga kabahangan syong marway kabangan ila independence dak kwa ban ila election ru ngan ya real lagi don parti don kami ke service jong ala seng ngilaban ya trilang te ngai ba by first week jongu January ngatrai kan hablong clear bar kan ko parti ngidon nyimpat rai du mentah ngin long clear ngatrai first week January kladon bong why not NPP kala hak state ke jongi menakadi keren buda de dia glap yang mau kat kumbajing kwa jongki senyur basnong ban ai bor ka disengusil nam taka building bylaws to nang tam di tangata ki bun ki issue ki long open welcome se ko ngape ngalade chairman jong ka forum of council on 36 sidel te ngai baga parti ka laban don correction hapo notice bro ko iru te nomor ban protect ki interest jongi ki tribal ngathai lang combine force lang but cannot notice bro ko kam de ki besok. Then I look at NPP as the very good party. Na kabenta ka petition ke jungi. Then wata ko ngampat nut ban ai kanu ka commitment
namar ngina haban ya selok berkibi jungi MDC ru ngam panut ban ong ya menta namar ba kadolong tu early tenre gila don kiba fokus yang hang ni hang tai kyong why not ba Pynshngain inflation open thor katrum yung jong pihak pen thor sorry hang ni po siap kepada ka ha kabahap ha kepo ka MDC mau hapo mau kar pen thor MDC te kumlu MLA kan hap ha pen thor ha tingong i ya menta ngam panut banong ai tenre ngan situat jingmut shwa naki rang ba naki long mi naki samla bapok man kai ga babatam namal dangarai ki mga kami hap ten le ban konsol bagi don problem bangin konsol bagi na kanu babyang perkata kam syong tang hakiru ka syong ru le aste bakanu ke parti ke bangan join ka syong ru haka kar kom perkat juga parti kemun atli ki faktor number 1 ban sungut hu na taki nong syong stong hang ni kai gisno number 2 kai gisno juga parti ka bangin saja nya kadu no parti bangin join parti may be difference tenre ka donut ki jumut ideologi ka dikeju dengan try ka parti kam nilai lagi don pe parti ru meni tang ba kajing temu kalong kumbang lawang iwa ban safeguard ban protect ya ke interest jungi by any means kamtam kumbang lawang efi ngidon haka pertaiba adi India ka jungi ka ba ka sistem jongki rithor kami hap ka sistem jongi hang ne telada ngim protect ya gini ki jinglong kerpang ke jongi haga bakot ngathai bisut hoi lada gilong salansar baki wei hapori India ngathai haga bakot ngin submerge lut baro khoi ki jinglong kerpang ke jongi teka jingmut jonga hi kalong ba lada don hangno ro parti kam ni tang ba ban yada nengkong ya ka interest ban safeguard nengkong ya ka interest ka jongi. For small example, ka state jungi kadi ke very rich state. Dapyong tourism industries, dapyong limestone, minerals, coal, even selemonite, so many things. Tenrai baro kan kasma jungi, kalong kit baka kit no ka umba sa West Bengal, ka kit ka umba sa siya po Delhi, mano enjoy. Ka intention kalong ba yaha bantap ya resources ke jungi. Ban get employment ki bru jungi ban produce pai ki bru jungi kam dei ban ile shabar ke uban ustar semen wen besang ni 1000 crore u benefit 1000 crore ha bukut ni hang ni song thli te mai interest hi ka long ba wei safeguard ye ka interest ka jungi protect ye ka interest jungi jinglong kerpang jungi khandeu ka siap marpo khandeu kayo kam yo jam kum ta ta kita gini